Često bre ljudi, nas ponovno na mom kanalu. Mi nastavimo drugu noć Finance Practice dvojke. Idemo. Ajmo da krenemo. Sad se baš toliko ne bojim. Ali ipak još se bojim. Idemo. Klik, nema ništa. Još X. Idemo. Ready, jesi? Ne, neće dolazi. Od nekud dolazi. Od nekud će doći. Idemo. Ne. Ajde. Yes. Sad treba biti 1 sat. Neće oko. Evo. Stigao 1 sat. Error. Ovo error. Tu iđe. Imali smo prvi error. Klik. Idemo. Jesi išta približao kod mene? Jednostavno ovdje pregledam da mi se ne pojavio error. Kad vam se error pojavi, to znači da je negdje blizu. Ready, tu trebate očistiti. Znači, idete. Error da još nigdje. Ajde više. Pojavite error. Dva sata, još nima errora. Ja i dalje se oplašim ove igrice. Čekaj. Kamera mi je posivla. Blizu je. Blizu. Puno je blizu. Imam osjećaj. Čuo sam nešto. Znači, ja. Freddy, gat. Nemoj si ti brint. Ja to neću gat. Treći sat. 3 sata. What? On se približava. O! Nešto je tamo. Exit. I kako se plaši. Jo. 3 sata je. Ima nikog da se približava. Map. Imam srce će mi se tako kuca. Znači, krećemo. I tu je nema nikog. Idemo. 4 sata, sad je 5 sati brzo. Stigur. Evo ga pred vratima je.
I ovaj error da očisti. Očišćen error. On i dalje gleda. Kako ga se bojim. Hajde sam iđi odavde. Ja bojim ga se previše, ali ljudi. Ne znate koliko se bojim. Hajde sad će 6 sati. Ja ne smijem da pogledam na kameru. Grab će me ja. Sad će 6 sati. Brzo će 6 sati. Ne brini se ti, sad ćeš ti da umreš. 5, 6, molim te. Ljudi. Ovo nisam očekivao. A zašto game over? Šta ovo demo ako stisnem? Ovo tu, FNAF 2015. Ja ću da završim epizodu, ako vam svijedila stavite like, a mi smijemo sljedeću epizodu. Pozdrav!